سپیدهیا جژن خلک وی قسطا مزگفتات کن دا کو نویجا جژن ادا کنو لاوا بکن آشتی و آرامی و پیگوژیان لوی دوره برقرار بید. جژن رمضانیه لباجر که پیگوژیان لقضا شیخان لباکور دشتا نینوا لوی باجار کی گشت پیک هاتن دوره بجداری جژن بوینه وکو مسلمان و ایزدی و کریستیان. ام ابروك القضا شيخان كيف خوشين حال خوشين قالك كابروك ججنا بسلمانه ججنا رمضان بيروزه مباركه ام في قضايا دا ام بسلمان تجين كريستيان ويزيدي وكرد وعرب وشبك هم فكره براتي جين الحمد لله فضل خدي تعالى افكار ما خدي قال مكري كانه ام دستك بين برايك بين ابروك عيدا بسلمانه صبيا يزيدي بريه بشتنجيا كريستيانه ام سردانه كودت كين ام سردانه مزقفت كين ام سردانه كنيسه ولا لشت جژن رمضان لقضا شیخان هرج کوندا جوازیا خوهیه کو نبتنه جژن مسلمانا گشت پیک هاتن دوره بجدارد بن بلکو جژن ازدی و کریستیانان جی به همان شیوه بسلمان بجدارد بن. عيدي برايت مات بسلمان منطقة شيخان نوف قندا ام جلسة دا مطراناتين دائما اوجد قرين ريس بيت ما قشد ما مطرانت ما بجهزار جرى الحمد لله اف محبتنا بيت ماي وافات اشتكي حقيقة نمونة الكردستاني خري قزا شيخان وكي باخشاك قولي سوروس بيوزر وام همي برايدك ام سردانا از دياجت كاين بو عيدا بو مناسبتها يا فلاجت كاين هر وصها بو مناسبت و عيدتوان اوجي يتمت كان يعني تصالينا مطرانه اسمه نهاية عيدا ما هل از ديا بغير كوچك و شيخ و مولا ميراو هموتين عيدت ما امچين عيدتوان. جژن رمضان لگشت ولاتن اسلامی بر روژکا پیروس لقلمدن پشتی مهک روژیات گیرن قضا شیخان به بشنه بویج اوه چنده لی برنگگ جواستر جدورندی بجداریا همو پیک هاتن دشتا نینوا جژن ده دا ساخ کرن. کاوا عمر دنگ امریکا دشتا نینوا.